ni njyewe Fidele Rugabo. Yes, afande Fidele turagusuhuje. Turabasuhuje namwe mwese. Ndagira ngo wenda urakoze cyane kuba wenda uje. Hari ikibazo abantu bari kwibaza uburyo mwakiriwe muri stade, uburyo intare za Sarambwe zinjiye muri Nyabibwe. Ni ikintu abantu bari kwishimira. Ariko ndagira ngo uduhe ishusho y'uko byari bimeze. Uraho kuri tele, urumwe mu bagabo bemeye gutaha ndetse bemera kugira ngo bafatikanye n'abandi urugamba barimo rwo kwibohora ndetse no kugira ngo abakongomani babashe kubona uburenganzira tugomba kubona nk'abandi bakongomani mu gihugu. Duhe ishusho wowe wari uraho, byari bimeze bite kugira ngo audience ibashe kukumva, nanone twumve uko byari bimeze mwe mwari kuri tele. Okay, ibindi byinshi byenda tuzobibabwira ejo, ariko nuko Nyabibwe yamaze kuba tombe, abasirikari benshi bamaze kwiripotinga muri stade ya Unité. Intambara nubwo badekaraye yuko intambara yahagaze, ariko leta yakomeje itera M23 AFC, kandi ntabwo bazoceceka kugira ngo bashire amajosi kugira ngo bapfe. Rero Jenzo, kugira ngo tubwire abantu benshi baraza bakavuga ngo no, ngo bakoze nk'amadeclaration, ngo banditse ibintu. Twebwe ntabwo tuzadutera abantu, nta nubwo tuzadutera kugira ngo tumenase abaturage. Ahubwo ikibazo ni ikibazo cy'uko leta itaza yemera yuko abantu bagomba kubaho mu mutuzo, igatuma yemera yuko igomba gutera abaturage. Nibyo byatumye yuko ingabo zacu zigomba gufatanya Nyabibwe. Ubu nyine yamaze kuba tombe, ubu nyine bari hafi ya Katana ni ibirometero 15 na aeroport ya Kavumu. Rero ntabwo bazokomeza bakora ibyo bintu ngo abandi bakomeze bicecekera. Rero ico dushaka kugira ngo tubabwire, umujyi wa Goma uri amahoro, ariko leta nikomeza ishomboroza, ibindi byose nabyo bizokomeza bikora. Ukiraho ngira ngo icyo abantu bari kwibaza cyane muri iki gihe ni ikinyoma Kinshasa ikomeje gukwirakwiza mu baturage bagira ngo mutwihanganire, ibintu biracyasubira mu buryo. We uri aho ngaho ubona uburyo abaturage bakiriye intare za Sarambwe n'uburyo intare za Sarambwe ziri kugenda zisubiza uduce ku tundi. Ni ikihe cyizere iyi leta ifite? Ni imbaraga itakoresheje mu kuresista muri Goma, urabona ifite kuresista muri Bukavu? Reka nkubwire Jenzo, bizoba biteye isoni iyo leta ivuga ngo izosubiza ibintu mu buryo. Ni ukuvuga ngo izosubira igarura abazarendo muri Goma. Leta abaturage ubu nyine baratuje, abaturage ko barajya bakaryama, abaturage nta kindi. Gusubiza ibintu mu buryo ibiri kuvuga ni ukugarura intera hamwe n'abazarendo ikabasubizaho babaga kugira ngo bakomeze gahunda zabo. Nivyo nari ngiye kuvuga. None leta ishaka kugarura abazarendo, igaragure izane bariya bose bararaga barasabura ijoro ryose. Igoma umuntu ari mu kuryama akageza saa 8 atarumva n'isasu na rimwe, n'isasu ryumvikanye iriya ku misozi. Iyo niyo leta ishaka kurestora etat de l'etat muri Goma. Reka mbabwire n'abandi bose batwumva, niyo leta mbizi dukurikira, ni leta ya ferinze, ni failed government. Ntabwo bashobora kuba bashobora gutuza abaturage kugira ngo baheze umutekano. Ibintu byose barabinaniwe, ntabyo bashoboye. Bagerageje kugira barestore muri Goma birananirana. Ubu nyine Goma abantu bari mu kuryama, abantu bari mu gucuruza bakageza amasaha 28 bacuruza, nta muntu n'umwe bakomengera ku muryango wabo, kandi byarakorwa kugeza saa 12. Nabwo ariko bahe bambugwa, ariko bahe bakorerwa ibintu byose. Ibyo byo kuvuga ngo bazosubira bongere ngo bafate Goma. Goma yamaze kubana ba guverineri yabonye ubutegetsi buhari, bashaka gukora iki? Iriya ni leta, nta leta ibaho. Iriya ni abavayu biba amafaranga ya leta na budget ya leta, na ibindi byose ndabihari. Term ivuga ngo it's a failed state. Iriya ni failed state, nivyo naza nkubwira, ni failed state imaze imyaka myinshi yiba leta, yiba abaturage, amafaranga abaturage babakura mu misoro yabo. Ibyo ngibyo nibyo byose birwa bakuramo. None ko barashaka ngo barestorike, basubire bongere bagarure mbega leta yo kwiba, leta yo kuza kunyaga, bagarura abazarendo bari baramaze abaturage. Mu gihe Goma ubu nyine nta musodo ubona mu mujyi uzagazaga agenda n'imbunda, nta n'umwe ubona. Abaturage baratuje. None bakeneye iki? Abaturage bakeneye umutuzo. Dukeneye igihugu kimeze nk'ico. Dukeneye eta yo kwemera yuko abantu bagomba kubaho mu umutekano wabo,
yewe bagacuruza ibyabo bagakora ibyabo nta muntu n'umwe ubahutaza. Ibyo nibyo bikorwa muri Goma kuri none kuva M23 ihafashe. Reka tubabwire yuko M23 AFC congratulation, ibintu bikorwa muri Goma ni ibintu byiza. Amahoteli ararinzwe, amakarefuru ararinzwe, ahantu hose hakomeye hararinzwe, kandi nta muntu ubajyanyaza. Rero ibyo kwirirwa babesha abantu bareke kutuzanaho utuntu tw'amafaranga. Afande Fidele, no baza kabazo kamwe Genzo. Yes, go ahead. Hari ikindi kibazo nangeze mubaza, ariko go ahead. Ngaye mubaze ni mara mubaze kantu kamwe gusa ni gato cyane. Afande Fidele, hari amakuru atugeraho ko wewe urabizi cyane, hari abantu benshi bagize uruhare runini babarizwa mu mujyi wa Bukavu bibumbiye mu gatsiko bita abanationaliste cyangwa se akagara. Ni abantu bagize uruhare mu guhambisha abana benshi Kinshasa no muri ariya maprizo menshi. Biravugwa ko ubu ngubu bari kubura ayo bacira n'ayo bamira. Aba bagabo bagize uruhare mu gusekera abana ndetse no kubahambisha. Uyu munsi amakuru atugeraho nuko badafite aho berekera, abenshi bamaze kwambuka i Bujumbura. Gira message ugenera aba bantu bahemukiye ubwoko ndetse bagize uruhare mu guhambisha abana benshi muri Kinshasa. Mwihangane, hari umuntu urimo kumpamagariramo abantu batangiye guhahamuka yuko tugara. Reka tuduheze pole, nibihangane. Turabizi yuko bari mu maganya menshi, babuze iyo berekera, ntibafite n'iyo baja. Ubu ko barashaka ubuhungiro buri wese. Nuje Bujumbura aragenda yuko uri afite iminite, udafite iminite nawe azofatikwa ku kibuga c'indege. Reka tubabwira ngo nibaze biripotinge nabo basarendinge nk'abandi bose. Utugara twarazungurutse Goma Genzo, turababwira ati utugara ko ntaho duheye tutubona. Twazungurutse amakarefuru, tuzunguruka imihana yose, tuzunguruka amabarabara yose dushakisha utugara turatubura. Ubu nyine ko barahunga baja intuzi Bujumbura ngo bazoja gukora yiki. Ico duheye tubasaba nibagaruke baze bavuge yuko bahemukiye ubwoko, ubwoko buzobicaze niba ari gacaca n'ibindi byose bibacira imanza. Ariko akagara ubu nyine kamaze ku buryo kerekera kugeza kuri none. Ubu duheye tuvuga Masunzu afite amaganya igoma, Masunzu yabuze iyo yerekera, ibintu byose byabaye igitangaza. Ibi mbabwira ndabizi, hiriwe Bujumbura uyu mugoroba wa none amobiriza ngo abarundi bazane abandi basirikari ngo benshi ngo niwe bashobora kuzohagarika biriya bitero bya M23. Ibi byose ni ukuganya ko baraseza imigeri. Genzo, intsinzi yaraje, twirwaneho M23 hejuru, kandi tuzoremera abaturage bacu. Nta muntu n'umwe uzosigara ngo areke kugira ngo akomborwe kubera ikibazo cyo kurenganwa yuko agira izuru rirerire no kwibiwabo n'abandi bose, abo bose badashobora kwakirwa. Ibyo ntibizosubira kubaho. Ibi ngibi niko bimeze, kandi nibihangane nabo nibihanagure nta kundi twababwira. Murakoze. Rora imbere go ahead wamubaza ikibazo wari wendaga kubaza Afande Captain Patrick Rora. Nishaka nje kumubaza arakoze cyane kuduhereza isura y'ukuntu bimeze. Jewe icyo shaka kubaza kitandukanye n'icyo babajije. Iyo ni ibibazo rusange byacu twese, ariko icyo shaka kubaza nk'umuntu wageze kuri tele ya operation code words imeze gute ko fam wabonye morali imeze ite? Nicyo nshakaje kumva gusa. Tegera ruhora imbere. Iryo jambo ni ijambo ritoya cyane. Abasirikari n'abasirikare bafite morale, bafite discipline, bambaye neza, badahutaza abaturage. Nimba ugeze muri Goma urahazi, nimba uzi Goma ni ukuvuga ngo bahagaze kuri za BDGR, bahagaze kuri za Carrefour, bahagaze ku mabanke, bahagaze ku mahoteli akomeye, bahagaze ahantu hari abayobozi babo. Nyuma yaho ngaho ntubona umusirikari zagara kawe ruhora imbere k'umuntu w'umusirikari. Nta musirikari zagara wambaye imbunda na teni uri ku muhanda. Abasirikari babe bari mu kigo bahe barya, bamara kurya uretse abasirikari babiri babe bari ku burinzi, nta kindi gikorwa. Icyo dushaka kugira ngo tubwire abaturage, ntabwo iyi ntambara izorwanwa n'ibifaru. Iyi ntambara izirwana na ideology na discipline y'abasirikari. Abasirikari bari Goma n'ubu nyine abaturage barimo kwirirwa bibaza. Hari abo twavuganye nabo baratubwira ngo ese ngo abasoda bafashe umujyi bari hehe?
ko ntabo duhe tubona abasoda bose bakabya udutopa abandi bari mu bigo abandi bari hehe abandi nabo ngabo bari aho ngaho ku turompwe n'utundi twose ntabwo ari abasoda babindisipurine ngo bakore abasoda n'abasoda beza bambaye neza ubu nyine dufite amafoto yabo ni mukenera tubaheze mu pikinge mu pininge hano ibyo byose birahari abana beza bambaye neza badasabiriza bahaze bariye baryamye mu kigo bagenda mu konvoye ni nk'ibihumbi n'amagana ibintu byose reka nkubwire ruhora imbere ntutekereze ngo ni cya gisirikari cy'akatanyama cy'abasirikari bafite amatena acagaguritse n'abasirikari bambaye ubuteni bwiza basa neza bambaye neza batavugisha umuturage bari kuri assignment aho bamushize uko niko bikorwa apari ibintu bijya byakera narimvuze aho ngaho kuri furo abasirikare bari kuri furo urabizi iyo bafashe ahantu morale baba bafite ukuntu baba babona baragaragara gute bameze gute reka nkubwire ruhora imbere abasoda bose bari kuri furo nawe warahabaye umusoda wese wafashe santere aba afite morale bose babe banezerewe nyabibwe yafashwe kandi badekaraye yuko hariho ceasefire ariko leta yakomeje ibatera bayifashe ariko abasoda bacu bazahita bava muri santere bakasiga abasoda bakeya abandi bose bagakaba udutopu nta mwanya wo kunyanyasa abaturage